Yes, niko ibintu bimeze kuri uyu mugoroba. Amaduwe ya mama 23 yasatiriwe n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo bamaze kwatakwa bikomeye cyane. Ubwinyagamburiro bwo ntabwo naho kwa advancinga begera imbere byo birasa nk'inzozi. Twongeye kwinjira mu burasirazuba bwa DRC, tugiye kurebera hamwe imirwano ikaze cyane yongeye gutangira kuri uyu mugoroba. Amaduwe ya mama 23 bivugwa yuko yongeye kugotwa bikomeye cyane n'ingabo za FARDC. Ibingibi tugiye kubyinjiramo tubirebere hamwe gatanu kuri kagenzi kako. Aho karehe aya masaha rwose hongeye kumvikana urusaku rwinshi rw'amasasu ndetse ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo zikaba zamaze kuba zigenda zinjira ahanga zifite ubugome bwinshi ndetse n'uburakari. Ibingibi turabyinjiramo agatanu kuri kagenzi kako, tugende tureba uburyo izi update zigiye zipanze. Ni nako kandi ingabo za FDNB ndetse na Wazalendo zahisemo gupanura umutekano aho ni mu mujyi wa Uvira, aho komeje kubera isibaniro umunsi ku munsi. Inyeshyamba zigerageza kwinjira muri uyu mujyi ariko bikaba byarazinaniye. Sawa gusa rero turaza kugarukira uko turaza kwerekeza ahanga muri ibi bice, turebe uko urugamba rwifashe ku buryo bukomeye cyane, aho kuri ubu ngubu mu bice bya Kamitunga inyeshyamba zatatswe bikomeye cyane n'ingabo z'ababirigi ndetse hakaba hamaze kubagenda hafatwa abagera kuri 16 b'inyeshyamba z'amadubo ya mama 23. Sawa gusa turasoreza turaza kuca kuri ambushi ikomeye cyane, ambushi itunguranye ingabo za FARDC ziguyemo ari nyinshi cyane ndetse abagera kuri 18 bakagenda basigara mu maboko y'abarwanyi ba mama 23. Ibi nabyo turabirebera hamwe mu kanya gato mu makuru tugiye kumva ku buryo burambuye, maze urusheho kuba ugenda usobanukirwa. Nkubwira ngo nguhereje ikaze kandi nkwinjiza muri aya makuru ku buryo burambuye ngo ubashe kuba ugenda ubona ukuri kandi kwizewe. Nkubwira ngo unyemerere twinjirane ku buryo burambuye. Turahera hangaha rero ikarehe aya masaha, aho hongeye kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda ziremereye. Ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo bamaze kubagenda binjirana ubugome bwinshi ndetse n'uburakari ahangaha muri karehe. Amadubu ya mama 23 yo ibirenge ari kubibangira ingata nyuma yuko uru rugamba rufite imbaraga zidasanzwe ndetse rwarake ku buryo bukomeye cyane. Aba bombi bazanye ibikoresho bihagije, abasirikari bahagije, bisa nkaho ibitero byatatse abarwanyi ba mama 23 bakubye akagera kuri 5. Abarwanyi b'amadubo ya mama 23 kuba bakikura ahangaha ni ibintu bikomeye cyane ndetse no kuba basubira inyuma nabyo ni ibindi bikomeye cyane. Ese bararwana cyangwa se biragenda bite? Gusa n'urugamba bivuga ko rumaze igihe kingana nibura n'amasaha 2 rurimo kurwanwa. Ese noneho rwaba rwabananiye? Gusa ikigaragara cyo nuko abenshi muri uru rugamba bari kurwamo imirambo myinshi yuzuye ahangaha ni y'abarwanyi b'amadubo ya mama 23. Niyo makuru arimo agenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho imbonera kure ziherereye zikomeje kuba zigenda zikurikirana gatanu kuri kagenzi kako urugamba aho ruva ndetse naho rwerekeza, haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni nako kandi ingabo za FDNB ndetse na Wazalendo zahisemo gupanura umutekano mu mujyi wa Uvira. Ni imirwano rero ikaze cyane yakomeje kumvikana muri ibi bice, ariko kandi ingabo z'amadubu ya mama 23 zikaba zanze kuva kwizima, zikaba zakomeza guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi ba FARDC ndetse na FDNB bamaze ko bagenda binjira muri uyu mujyi. Ibintu bikaba byakomeje kugorana kandi aya madubu ya mama 23 yari yihaye intego yuko bitarenze icyumweru kimwe gusa bagomba kuba bafashe uyu mujyi nkuko babyiyemeje. Ese bazabigeraho cyangwa ntabwo bazabigeraho? Reka tubihange amaso kandi tubitegereze. Ni nyuma yuko rero uyu mujyi wa Uvira n'ubundi nyuma y'igihe kinini cyane urugamba rukomeza kugwanwa umunsi ku munsi, hongera kumvikana urusaku rw'amasasu umunsi ku munsi, hongera kuba hagenda rwose hafatwa amateko nyinshi zigiye zitandukanye uko bukeye nuko bwije. Reka tugumeze dukurikirane kandi turebe nimba neza aya madubu ya mama 23 koko azabasha kugera
ku ntsinzi ndetse n'intego yihaye yo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi urugamba mu bice bya Kamitumba inyeshyamba zongeye kwatakwa n'igisirikare cya leta ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha abagera kuri 16 bose bakaba baguye muri iyi mirwano ikaze cyane ikomeje gusakiranya aba bombi muri iyi teritwari ya Kamitunga. Ibintu rero byongeye kuba bibi cyane. Amadubu ya mama 23 arimo arashaka inzira yabacikisha ibavana muri ibi bice bya Kamitunga. Muri iri joro rero biragaragara yuko byanze bikunze aya madubu ya mama 23 kurara muri ibi teritwari ya Kamitunga yo biraza ko bigenda bigorana cyane, nkuko imboni zacu zirimo zigenda zibigaragaza zerekana uburyo aya madubu ya mama 23 akomeje gukubitwa umusubirizo ndetse yirukanwa muri ibi bice bya Kamitunga. Iyi Kamitunga nayo ni teritwari yari mazeho igihe gato itujemo abarwanyi ba mama 23 bakaba bari babaye nk'abahimukira kugira ngo nibura babashe ko bagenda bategura urugamba bundi bushyashya y'uburyo bakerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye. Niko kuri uyu mugoroba babonye batakwa n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDNB mu mujinya bwinshi, ubugome bwinshi ndetse n'uburakari, maze koko abenshi bakagenda bahasiga ubuzima ndetse abandi bakagenda baba inkomere cyane, nkuko amakuru arimo agenda abigaragaza gatanu kuri kagenzi kako. Ariko kandi ni ambushi ikomeye cyane, ambushi yongeye gutungurana, ambushi itunguye ingabo za FARDC, ambushi rwose ihitanye abagera rwose kuri 15 bose 18 b'ingabo za FARDC. Birumvikana ahangaha ni igitero amadubu ya mama 23 asa nkaho yaramaze iminsi yarateguye. Igitero cyari gifite imbaraga, cyari igitero kiganjemo abarwanyi b'abasniper ndetse n'aba special forces bagendaga ku butaka bihuta babangutse mu kurasa ndetse no mu kwihuta mu gupima mu rwico, ntago batindaga. Niko kwegera ahangaha rwose maze bagenda bifatira abarwanyi ba FARDC kuko bagenda bahitana abagera kuri 18, abandi bahitamo gusubira inyuma nyuma yuko iki gitero kitari babonaga yuko batari bugitsinde. Abamadubu ya mama 23 yagaragaraga nkaho yamaze kuba agenda ategura urugamba ku buryo bweruye kandi yinjiye muri ibi bice n'umujinya mwinshi, uburakari, ubugome ndetse no kuza kuba bagenda bashaka kubagenda bisubiza ibice bimwe na bimwe bamaze kubagenda bamburwa n'aba barwanyi ba FARDC ndetse na FDNB ku buryo bukomeye cyane. Sawa gusa nanone kuko andi makuru mashyashya ari kutugeraho aravuga ko muri Kivu y'Amajyaruguru kuva ku munsi w'ejo ibintu byari bimeze neza, umutekano ari wose. Amadubu ya mama 23 yakomeje gupanura umutekano ndetse no gushaka izindi nzira izo arizo zose zabafasha kubagenda bagera ku ntsinzi. Ariko uyu mugoroba noneho ibintu birahindutse. Indege z'abarwanyi ba FARDC zimwe zitagira abapilote zizwi ku mazina ya drone cyangwa se izo mu bwoko bwa CH4, izi ngizi nizo zamaze kuba zigenda zigaba ibitero ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko aho zirimo kurasa byihuse ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Ariko kandi ngo amadubu ya mama 23 akomeje kurasa mu kirere cyane, akomeza kuhangana n'izi drone ngo arebe ko yazigabanya muri iki kirere, kuko byari biteganyijwe yuko ngo izi drone ziraza kuva ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru zerekeza mu mujyi wa Goma nyuma yo gutangira gushakisha mu bwo gutangira operation yo gushakisha umwe mu bagabo bari guhirwa na leta ya Kinshasa. Uwo nta wundi ni General Sultani Makenga ndetse na mugenzi we Joseph Kabila, bivugwa yuko baherereye hariya mu mujyi wa Goma. Ariko kandi ese bazaboneka cyangwa se bazafatwa? Ibi nabyo reka tubihange amazu tubitegereze turebe. Ni nyuma yuko mu minsi ishije humvikanye uyu mugabo Joseph Kabila akatirwa igihano cy'urupfu n'urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakiyemeza yuko
azafatwa akaryozwa ibyo yakoze, aho yashinjwaga ibyaha birimo kugambana ndetse no kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro ushaka guhirika ubutegetsi buriho. Ibi byose bikaba ari ibigenda bitugeraho bivuga uburyo uyu mugabo yaba akomeje ko agenda akurikiranwa na leta ya Kinshasa. Nkubwira ngo rero wibuke gukanda subscribe, share ndetse na comment, urayikinge kugira ngo ujye ugerwaho n'aya makuru umunsi ku munsi. Nkubwira ngo ciao ciao.